teman-teman. Ondel-ondel mau pergi berenang nih. Tuh lihat, ondel-ondel udah bawa bannya. Seru banget loh, panas-panas begini berenang. Tapi ondel-ondel nggak mau sendiri ah. Ondel-ondel mau cari Azam dulu. Azam lagi di mana ya? Ondel-ondel cari dulu deh. Ondel-ondel mana ya? Ajam cari deh. Itu Azam tuh. Azam. Azam. Azam tunggu Zam. Ondel-ondel. Azam ikut ondel-ondel yuk Zam. Ondel-ondel mau kemana, Ondel? Ondel-ondel mau berenang Zam. Hah? Pengen berenang? Iya Zam. Udah lama banget nih kita nggak berenang. Belum boleh, Ondel. Ya, masih belum boleh ya Zam. Mendingan main bareng Ajam aja. Wih, kayaknya seru tuh main barongsai. Ondel-ondel pengen coba nih. Sini Zam, ondel-ondel coba. Yeay, asik. Yeay, seru banget main barongsai. Yeay. Asik. Yeay, yeay, yeay. Yeay, yeay, yeay. Zam, ondel-ondel udahan ah, capek. Ondel-ondel emang udah capek. Iya Zam, capek juga ya main barongsainya. Nah udah deh, panggil temen-temen aja deh, biar dianya yang pakai. Ya udah deh Zam, biar tambah seru ya Zam kita mainnya. Teman-teman sini. Kenapa, Zam? Teman-teman, sini kita main bareng yuk. Yeay. Teman-teman, kita main barongsai yuk. Ayo. Ini Bang Ali barongsainya, kita main bareng yuk. Ayo ajak Bang Idan, Bang Ali, biar jadi buntutnya. Bang Idan, kita main yuk. Yuk.